Baristi niki nggih anu penggemare nggih kathah. Kathah sami. Kelebu penyaron kula Mas Barok alias Mas Restu niku. Mas Barok kalian Mas Restu. Alias alias Mas Restu niku sesampunipun Dayu Nova mboten kelakon. Lah terus piyambakipun niku ndemari kali baris. Mulane nganti gering taunan ya kuwi. Sebenarnya karinyong cukup mengagumi saja. Dokter lain nama Masku soalnya. Wanjai. Cukup mengagumi. Iya. Apa cukup menabuni? Mengagumi Mas. Oh mengagumi. Padahal nek kamu jare penggemar yang nyawer itu ya. Oh iya. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Iya betul. Angger sing gampang nek mentita. Oh main gue tapi. Dewek ya Mas. Iya. Angger sing mesti nganggur amel ya ora. Nek sing ngegong. Hah? Sing ngegong nganggur Mbak Arum ya ora. Ora ya. Kayak sing bolang cilik angger dudila ya ora. Ora ya. Iya. Kalau mana dewek. Lah angger putih kasih depung angger tubuh harni ki ora masuk. Ora masuk. Iya. Ora bae pokoke. Wong genah biyen ngefan karo Bu Lira iso ora melu. Dadi Bu Harni. Kantas sih. Iya. Iki kene apa Mas Petruk Iki Bang? kan nembang. Nembang napa sih? Randa Sinda. Aja mong nyores seneng randa-randa. Kene si perawan mau nembang. Iya perawan tenang bae. Wong sing penting kuwi nembang. Nembang apa tak tembangi lah. Bisa mbok. Randa Sinda ya. Bodis. Sabar Mas. Kae pengen. Iya. Saya pengendangnya kesuh Anjali ora melu. Anu siapa sih dirasa Mas? Anjali. Kan Anjali melu ya mandan padha. Mandan asuh ya. Iya. Injerku gugup teman. Sing sebelah dorong bubar kok Mas sabar. Ganti iki belandi. Lha kowe maksud Anjali kok kan nang ngene Mas Imam. Lagi tak kene Mas Imam. Oh, anu salah kepengen Arep nyus. jemput iya jarku kok Mas. Waduh Anjali. My darling yang selalu ada di hati. Alah. Aku kalau tidak sama kamu lebih baik aku mati. Mati aja. Apa kayak kowe War? Kamu menanya kan bujang ya kayak nabi Bujang apa kenapa? Cara darahnya itu lagi ngeket. Lagi ngapa? Cara darahnya Darah ya. Darah itu lagi ngeket. Lagi berai-berainya lah. Yang artinya codot sih. Hah? Yang artinya codot. Beda cerita itu. Beda ya? Oh beda. Iya. Nah, apa? Nah apa banyak sih ngomong? Orang kayak pengendangnya kemudian pengendangnya. Pripun sih? Ya Pak Ratno bawur manir ngipi. Anji mangga Pak Ratno. Mangga. Mangga. Pak Ratno ngriki Pak Ratno sanjang hama. Siki teror. Aku selat. Sekar bulan. Pak Ratno mangga. Ora sene. Walike Bang, walike. Ketoran ora kaya Bang. Wasih dingane.
Jadi saya Sablonane main. terima kasih Pak. Dan main banget di tingkatan teman. Iya toh. Ya orang Iya. tingkane tok. Lambine main Mas. Lambinya jelas. Halo, Alah. saya ketonarin kamera Pak. Hadap belakang dulu Bapak. Bapaknya. Menayang Disorting aku dulu Pak. senang. Disorting bajunya disorting dulu. Hadap belakang, hadap belakang. Bergaya, bergaya. Iya. Luar biasa. Matur suwun bapaknya berkah barokah. Nah, matur nuwun Mbak. Nggih. Mbak Nova kali Mbak.